O te whiwhia lava e toi whātalo whātu le nei whiawhi le mai mo mai e le tunu ia wa fo i le whiawhi nei o le suto nai e peona iei malolonga Samoa ia mai ngā luenga sa iei le vai aso na se mawai atu nei. Pawtei le tua ilo nā lofa malona ngalei ia ua momoli mai lo tau soifua e le nei e whiawhi. Pe tai o le pōla nei o le a whapea o na whawhiwhiai ia nisio au whepese tu whaatasi le universite. Ia peona iei nisio au nanga lautele peona iei le vaenga o tupe. Ia whape fo nisio vaenga au nanga lautele, ia o le vaenga le Oloamanu Ict, whape fo ma le vaenga o whamtalanga whaate konlosi whaona po nei, e peona iei le ACT, leo la lātou whawhiwhia, e le whiawhi nei a wā fo i le mai mo mai e le tunu. O le pōle nei o le atumu atu whawhiwhianga, a le tauta o whaipese tu whatasi, ia i le pese o whai ingoa ina o le whaola mai, si mai e le mai moa. Tupu o Yesu wa nā o oe, stasi nao whatunga po pese leu tā pena mai li tālo wa vipese, ila nei whiawhi e whawhiwhia wālau mai moanga. We
le masani tamamtina matutua o le o ye fiafio na faile o latou sauninga lotu me se fo le vaveau e taulanga lava le whanau tu sa fo i po lai fai e tuale loto lai mo moi lava le to telo lainga ai fai al te talo lo matua ma le to ina i le tae o e talo si ai fe au mga luenga o le aso ma le aso me se fo i o sauninga lotu ye fiafi whaaftai ai le anga le leo le tua ua i unga luenga o le aso ma le aso o le pese lau ta pena maile o fe pese le nei fiafi o lau te talo si mai le maimo. Whaaftai atu le compania le T-San Graphic Design e maise fo'i o le Pelton tu sai ma le tu mai o lo latu tau au e lango ai le nei Paul Kalami o mwhau na whaasa lawina tu sa atuai ia walau mai monga. La tatu wa ngai mo sina malolonga pupu o ta pena mai le o whepese i le vaenga whai o latu whaafifianga. Welcome to Pelton Custom Agency and Freight Forwarding. We treat your imports and exports and customer experience needs. We care. T-San Graphic Design. True.
Ia ina ua soifo mai tātou li whaola i le whale o mani. Tele i lātou sa le talia ngofia le atulanga. Ai ona o ia o le pepe o le whaotanga. Leo mamo lele. Tālo whare o leo mamo. Ua maru. Maru mura me leo mamo. Ba. Ora não. Ba. Mamo. Eu fui só era uma mura não vai ir. O le ifu. Ba. Mahal malam ro po ko pe malam mo kami mako ro po pe singa angin. Ah. Oke ke ana ro mako mamo so pe sau pura ngalang. Sau mo pe singa angin. Poli mau malu Bukan nama Yesus. Haleluya, haleluya. Wafana Yesus. Phải lo mình ăn cái điều mà có ngô sa ini. Ba. Ngai Yesus. Ba. Ana kan yang pun. Mako sa ini mere mbak le angin. Ayo ba ai ko ke ba ai mai fa ngau pun pun. Sa châu phi châu ma koi. Đấy, một cái câu đó mình quảng pha rong một cái ngõ ý các ngõ cái anh một mũi xuống à, mà câu đang bắt cô quỷ xôn lên, ô có sự vậy anh ngà phạm mười lốc cô, đi lịch, Messi Lionel mình bây giờ là phải để tao xí là phù mắm, ta phải lòng người Pesepesega đấy, ta muốn muốn đi quay, vai ngay Pesepesega, giờ đấy ông pha rong có Pesepesega, ông mà ra Pesepesega anh cái điều Pesepesega. Ta phải đúng. Toi whatalo watu le toi tali mai o le tarapol kalame le nei fiafi o le ua tapena mai le pese e amatali ai ia le vaenga whai o Pesepesega o le fiafi le nei pese i le tupu wa whanau mai. Simai le mai moa.
O ani mafutanga sa whapeona ma vai mai le amatanga o le tausanga ia vevesi fo'i ma ia il tulanga fo'i leo le afia ia i sauanga po le sauaina i vaenga whapena beona ili ni fiafi. O leo le atam whaile o whepese le fiafi nei. Awi natu ni pese sui whewhilo i whaafifia. A tonu e umane le taru pol nei ma le taru pol kalame ua mausali i lau wha e unga le po nei si mai le maimu. Define for me will find out what Talo Filo Tato Mataibo Lalo Ule Alamo Yasawa How you sick for your yearly tapa Telephone Talima Luta Mata Ale Day for the Matu Amata Pata Singa Yole Tour Tapa Top it a bit so le suma Le Blue Puli Panolena Albatu Umai Malo Leo La Ole Tuku Utagata Uma
tana tātou matea i le toe a ina soi fua e ni me tau mata o le whale pui whale manu e nā le ana mau lalo ua ui mai ai i pētele e male ingoa le a ai tuku o tangata pēse ma me tai tangata masala ua i a sauai tātou matina i a mapo whaapatu i mai o le heke i ho awa o le uto o tini pa o wa pia mai o le Keriso o le Keriso o le Keriso O tātou whaita waso no tātou aulia leo le aso e whaamanatu ai ma le aso o taupoina peo na masani e tau sanga uma e whaamanatu ai le Kerisimasi o le nei tausanga le aso luas whalolima. O le whaamani atu le Kerisimasi ma le tausanga fau e lau whaipese le awhiawhi nei tau lunga ai le nātou whaawiwhianga si mai alau mai moa. Thank
O le naua mai moa sa moa i le fiafile nei i le whaafiafianga me se fo i o tāpenanga uma sa i ele tātou o pepese tu whaatasi nā mai nisi o unanga a le tātou University au Samoa. E beo na whaafifia i le pōle nei o le asoto nai. Tuli tau mai le pō atai au o le a whapeo na whaafifia i. Le kolisi whaafifia au i piula o se tasi o au whaipese wai longa e maiso le māua lungo le tulanga o lo i ei tāpenanga ala o whaipese a le kolisi whaafifia au piula. O le laui o musika e le fau ia piula le whaafifia i ei pōl kalame whaapenei. Awane imsia le pō atai au le pō le sa. La mfana whaafifia i kolisi whaafifia au mai piula. Au le tau lunga mal siuna le tau pōl kalame le whiawhi nei. Mo le atuaile nganga le whaafiti tele le compania le Pelton e mise foi o le compania le T-San Graphic Design o mawhaiona wina atuaile tau pōl kalame mo le nei tūsanga lua wheluas whamalima. Manuia whaasau saunga le nei whiawhi, manuia langa i atu mo le sa pati le sa tai au. Asai whaia.